Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshi benta ka National Oral Health Program and National Tobacco Control Program ka Urban Primary Health Center Lum Kerwiang ringkat ka jinga trailang ka 100-bedded MCH Hospital Jowai haka shipho tarik kula lingkot kila penong ya ka dental awareness and screening camp haka ba kilong kami long kapa ringkat ikna kilawan manishim benta. Shuaban yo sngo ye jing kren jing batay ni kiriyo shimpang katanat ko ka kya o assistant wahe snong lum kerpiang umada yo lang pakama ulakin tui kilong kumilong kapaban ni tre lang barban shim kya yo kum kini ki kabu ki bakatanat ko ka kya kawanra hapo ka snong ka thaw ka Dr. P Sokman BDS kalabatay ya kerukom yada ye gi bniat khamtam kini ki sngi ka baki khna ki kloy ban ngat ye jing bam khnyang bniat ni jing pang bniat nalor kata kapan iru iki kena kumno ban kersut binyat barki gi jat jingbam ki bala ban wanra ya ki jingko jingkhia ha ki binyat kat bana kaliang ko kong Jane Rambai Adolescent Counselor Health Department ha ka jingkran kala khot lawer ya ka jinge trailang jogi long kumi long kpa halor ka thong ban penong ya ki emlang sa lang ki ying ki sem ki snong ki thau ka balat na ki jing panon kam yu drop bat ki weide ki jing di pen buai hari ka singi na lor ka screening camp la samru iki toothbrush ba toothpaste ya baro kinong wan ye shembenta kadbana kaliang UPHC lum kerwiang kala penong ya ka jing ai inject iki kena bat hi kai yoga ya ki kena toothbrush ko sulmi nyo step limit ini daw Awas namin. Ipang mental. Mental. Pink kita gums di pasal elemen di brown di buat sedikit di papan skam yang kepriat jangi hapok kan cinter di lada sedang macam bam pinyak sampai kami halor kepoi sini sepok kadang kau yang halor dam sup ban suman di am tujuh film semua tu kajing pang nah apa yang buat dan sen ini hap dan ini bahasa brown kami lah itu inu malah kada ko hiru akni ko huni perdini ka kuat di basal sa mi jeng jong blood jong pi long 45 degree long kendrian kemudian pentai mak kemudian itu 45 degree di seperti ka kami sebagai tip 45 degree kan guru kaman syudna ende bin syukur ya kuntum turu sedikit ya kini ini mas dari kamera teknik lu syud long teriak di jongki di kedai sahabat untuk siap seperti menyoki kenapa ni berlat jimbang sama from itu saya ikut di direction menambil like di jimbang kita sakut ki menjoki mah ya jongka waktu luar kamar jongi hibarok kawai mah jongi bagi jimbang kiba unhealthy kuntu jimbang kiba bun sini kiba tiang kiba bun meluk gitu berkiba benak gitu ki jimbang kai ki chips ki biscuits ki gitu ki chocolates gitu ki sendiri ki bidat jongi mah berarti jing larang kerset menu larang laban kerset menu kasni ketar ko sendiri ki bidat jongi sendiri ka shifter jongi pada dalam ini tanggi bam duma bam beri sikret ketur kapal sendiri ya kan? Kami mesti tanya kasih turjungi kapal sendiri kan? Macam ini baru kawai. Bagi payu bagi dah fair bahagi konyoki, jadi sejak bahagi baik konyoki, hak ni gerta. Ma bon gi kena ile wa habuk sarkari bon gi kena kiwa pun konyok kon dang kian gerta, habuk house name gerta. Kam jo lai kena sendrang di beri di skrat ni di kiat mo nang dak kian irta mut ite daw hap klam hap persnyau tu hap kam ka awareness